seneta wa Kiambu anaitwa Karongo wa Thang'wa. Karongo Karongo Runyenjes ni nyinyi. Yawezekana bila Ruto, yote yawezekana bila Ruto, yote yawezekana bila Ruto, yote yawezekana. Runyenjes hoye! Sasa mimi nafurahi kufika Runyenjes. Mimi naona ni kama mara yangu ya kwanza, lakini mimi najua nyinyi watu wa Embu na sisi watu wa Kiambu ithuĩ tũtiakagwo macũrũ. Tiguo ona marĩtwa ma kaunti citũ marigĩtie na mbu. Tiguo koguo ithuĩ no tugĩre Ruto mbuma yao, si ndio? Na ndio saa hii tuko na huu mheshimiwa Mkunji ambaye juzi wamemkamata, wanampeleka kule Muthaiga, wanampeleka kule Kameti, alafu wanasema huyu ni terrorist. Sasa watu wa Runyenjes niwaulize, wewe ukiangalia Mkunji na uangalie Ruto, nani anakaa terrorist? Nani anakaa terrorist? Sababu ameterrorize masomo yetu, ameterrorize afya, ameterrorize vijana, amesema wapigwa risasi ya muguma yao. Sini huyo? Leo niye jetao Karongo wa Thang'wa au karia moigua kameme. Tuthome mohoro, tumathome uri andu a Runyenjes mauga, uri andu a Runyenjes matua. Ni mohoro kuma guku Runyenjes, ugithomerwo ni nie Karongo wa Thang'wa. Aikari a Runyenjes o hamwe na Embu County handu ya Ruma, muthenya wa muthi he andu atatu marikania nao. Kuratuika muthenya wa muthi andu a Runyenjes ni marikania na Karinda. O gacagaca-inĩ ĩyo andu a Runyenjes ni matangatha mauga ati ni marikania na mundu uria maraugaga monaga witagwo Mundege. In declaration mohoro mangi ni ciehanda wega thaa ĩmwe no itanarikia he mundu umwe marikanirie nake, manarikania nake, ona matire na bata nake, ona matikamwenda, witagwo William Samoei Ruto. Si mambo ndio hayo? Si watu wa Runyenjes tumekubaliana? Ithuĩ turauga atiriri, to mundu ugite ni egutunyita, ari tunyitaga Friday aturekia Monday tukaiga one term. Atunyita nege Friday aturekia Monday touma tukaiga. Atunyita nege Friday toikara Saturday, Sunday aturekia Monday. Sababu sisi tumeamua sisi wenyewe lazima tukomboe Kenya, si ndio? None mwende ta muthuri ta Rigathi wa Gachagua. Tareke inde murie na haha riu we curanie we wika, tiguo? Ta imagine thĩinĩ wa Mount Kenya ko tũtire muthuri ta Rigathi wa Gachagua Mangai. Ta imagine ko twatigĩirwo Kimani wa Icũng'wa. Ta imagine ko twatigĩirwo Karinda. Ate ne kĩama kĩa Wheelbarrow, nona ithuĩ twageretio na ithuĩ yao. Tuoherei ithuothe twĩ hamwe tuge nĩ wĩhia witũ, nĩ wĩhia witũ, nĩ wĩhia witũ mũnene ma. Tondũ arĩrĩ atĩ tweretwo Wheelbarrow nĩo tũgaikarĩra ĩtũrute thĩ mayao ĩtobatie igũrũ Ngai. Lakini raundi hii si tunasema tuko na Rigathi Gachagua na wale viongozi wote watasikizana,
tutawashikilia. Si mambo ndio hayo? Nie ndikwaria muno ndake na muno andu a Runyenjes. Nie ni ndamwenda muno na munyitirire kandeno. Munyitirire mukonji. Na ndikuria Embu ndamwira mayahu andu aya tondu ni njui ni magaguthura wona watangatha giti kia gavana. Nie ndamwira inyue he maundu maingi murenda tiguo, no nie ndamwira kaundu kamwe ugekira andu a Embu. Ena stadium ya Embu tia kumita Moi. Yo ni a Embu stadium. Andu aya ni matuthinirie. Ate turatuma ciana citu Embu ati kindu kiria marona Moi. Ona gwitu tunogete tugeragira Kenyatta highway, tugathie Uhuru highway, tugathie JKUAT, tugathie thibitari ya Kenyatta. Tunataka majina yetu, majina ya watu ambao walipigania sisi katika kaunti zetu. Simama ndio hayo. Kwa hivyo mimi nawaomba mshikilie Mukonji, mshikilie Rigathi Gachagua, na leo nandie ndege ukatona iguka gukuri. Niguka gukuri. Tukagea ndugu. Githĩ tiguo? Nilikuwa nimeorder t-shirt pale, iko wapi? Imelipwa na nimelipa t-shirt. Iletwe hapa nipeane, iko wapi? Nimelipia t-shirt pale. Ndio ni promote pia hapa. Si ndio? Na nimelipia. Ama haijamalizika, ikimalizika lazima nitaipeana hapa. Sababu ukifika mahali lazima ufanye nini? Upromote hapo. Si ndio? Sababu sisi hatuogopi mtu, kitu wala yeyote. Kwa hivyo Ngai wa mwamura athime nendake na muno na nijue no tugacoka guku ringi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asanteni. Wapi nduru na kelele ya Karongo? Nataka huyu wakili Elijah awasalimie. Ako wapi wakili? Andu a Runyenje mwega. Arambe. Mnajua Mukonji? Asante kwa kumkaribisha hapa Embu Runyenjes. Na nimefurahi vile mmetokea. Na nienda kwa aria Kiembu. Honorable Mukonji no agweta. Riri araike ng'ang'ari. Twina mawakiri. Tuthokoretwo ni Kalonzo Musyoka. Timu nene ana wakiri wengi Jomo Avana Ndegwa Njiro ni mumeci. Nitwe turanyitirire mheshimiwa nginyagia umogwatire. Ujoka turae wira mwega. Turagwatirira mheshimiwa Mukonji igotire. Nondu wa maundu mairi. Undu wa mbere ni mwise form ni kujituma. Si ndio? Anajituma kwa watu kuwafanyia kazi. Si ni kweli? Kitu ya pili, dhurana ile finance bill augire no. Teguo akironga mananjensi na mateta mao wakithikiriria na akiuga no to finance bill. Kwani mundu ratwiciria undu uria wingi ni mwegua Bill Mwangi anyitwa atwarwa athigirwa ni mheshimiwa Mukonji amunyitirire. Nini auga atirire ni mtetesi wa Mukonji. Mimi ni mtetesi wa Mukonji na mtetesi wa wananchi. Nataka 2027 ni mtetee mbunge. Sauti yenu isikike. Mnakubali? Mmekubali mtetee mbunge? Kwa hayo machache, asante sana kwa kukaribisha sisi na asante sana. Mungu ambariki.